ki moto ding ki gel hi ong le pathinan gun le len tin ki moto he ki pamin chi sa phat gam thu ga setting achu 2022 billion in gam an chu dan hi reserve forest protected forest wildlife sanctuary a hin tin gam hin chu win aban kin in revenue department through in thing hangam yo se hi phaigam hop sa na ding in chu kit win banin thing hangam ya khat hin phaicham police station jurisdiction na e kai lu win phaicham phaigam so na ding in an go kit cha chun koi gam hu na ding a chu gam ngai lu na ya la chu ka zo chana chu house ho alhang thanga area house ho to gam le khaw ta hin ki chom choma study ki bola gam chandan ban le government dan ho study ki bola hu thei chan chu ki hu hin ông ki pangin na zone en pi bol thulela dan le mola chula ai tham thelo dan he tan tin galin bol khum ki tawin ani ki mumma sai he ta hong soding thi sadan soding he ki mumma sai kala ki phai dunga khurai lenga ka chi ong le in sa sa da tawin biren lunggel hoi poi thil khat an bol gar so te te de ki ti le ton nowa koi kong ani sui la go ban zelo ati ho ta bang chu chira na chu min ni gel pi to na ra min ni la pi ra ta hong so ya chu hi cho ta bang hi tu na biren in thilan bola bom ta hong po ke thu hin na 1970 langa ni pat utaw cho iwat le manipula land revenue reform act india 60 la ya hina chu 60 ya ek ho ki siam do ya thil gamin chu panna no khu more ho yong 65 ho vela thobal district land revenue apu lu cho district zombe district zoma pa district zom khat land revenue ki pu lu da gam hin chu yin ta cho tunya biren government in khangai ahung po ke thu ya ani pat no mai le ten thing lang gaman du chat na hi aso lang so ta cho ya chu tunya hi za i thi zo wa hi ki mo tha hi lo piu cho gam dei chat ja ai thao cho ya chu gan thei ting chang tam ta thu long lo han avela amoto same administration ha i chen khom kit yu wang chu tuna ban hi za hi in bol lo ta wa nu chen khom kit lo han abon ai la pi diu chu ya chu gam yo siu hung ki chai ding a min hi chun thu pi pen la chu gamom lo le hoi lai chu ki wa wai ti hin di hom na ya chu avela mei thei te to hin administration khana itabang gan thei le yong le han thu hat phat le han ni khu khat lawang zu i lunggel yong lung to thing te te de ti kinap na nei puma ke yong gan thei ta ka pan chu kan anei yong ka hilo pi chu ho yong ka hilo pi chai wanga ngam na nam hu do te te ding government dan le mol to ki thua bol hejan bowling tia chu ka bo ka zo chan kan bowling kaung pat na hin ya chu adang mizo se tu chung hi koima apang lo mpun gan thei le jong lo ilunggel pau hi a result a so ta kan gan thei thu na de jong le ha thon thu be chi te khata ka tip na nom ni we pha jong am ta point ajo la ka ki ko dan chu second lang jong tu chung president pa hong be a hi ma hi adang lam kai ho akitip le security suwa ki chajiu chu ya chu nang khang tha lam kai ni nang nong masat ding ai witness nong hi ding nang nong pha le adang ho khu ama ban chi thele hong kiti diu hung thanom diu na hung masat kiti akiti le hung nom jal cho ti le chi ru hom ta ti kep ka taw te ti hong thanom jal na ma tribal issue a pha tribal kiti phat chu ngai lu kha chu akigial pen chu I ho mail he te to population ai ga asile amo tam za hi wa chu hinui siu he katina aso tribal hi nai ki loi khom tile population chu krol lang ki wali chu mp se yong le 47 thing chu all india he tribal mp he cho thu ni ki tho khoma 9 to khom tile e ki cha diu chu parliament khu holing sa te te ri ma thru a he ama thru a hi all india haryana ke poi punjab ke poi up ke poi orissa bihar ke poi jharkhand ke poi tribal atam ki tam chu bo na ki sim pha na chi hi na chu naung ki to teng le thu hi mi gin khat wang chu hu ki hin te ti chu kinap na nei puma
aman jong no se sen bo ima bol lo pon te ki tho khom diu gol men hi ho ling diu ti khat chu ba ngai lu ne ala se hin bi phai no ma nu me ni ngai lu dan chu ki ke phai ho lo ju ma sanga chu bi phai no ma nu me ni naked paraded abo wa chu thu ni za za chu Maharashtra ho ki phinna na sata abola tribal lap kayo tribal pumpio kho ma na ki phinna na sata ni bol le loka ya khat lun lo chu ma we fa ya kha ne lo chu ai wa deu lo chu mari ti lo chu tribal issue phat phat le chun ki pumpi do kha ai ya chu i ho adivasi akiti teng le kol pau hen na tribal tin hi chu thing la mi tin ma ma hin isu en he tim na to kan sin ya chu ama to hi ama hi ata to sa tin nanung chi MP ho tribal MPCC til thesen na tiling parliament na pu thu itu hilang thu hi tu chung na mi ta no moi tan ground reality na moi tan na tiling separate administration munate te ringa chi anon nan no de nang kin he ka ti ma ka chin non yo sa hi aloi ho gari jom chum ta na hung ki to la hi Amerina hindi pau to thei pen hi ke to mi ni mi thong khat kai wa chu hil thei chan ki hilana ki til hin kin gan thei tai lang ki kalsun hi kin na khat ne yang ki kalsung hin na sai khana ke so dilhi pau zo khup he khup lam kai na khat hi chong hi tha khat ma hin na aki yal pa hi ama thil bol long hi support utin i target hi objective hi thakhat ai tho win na langa tu ni ong kyung lo na yong hi akiko pa su a goal su thakhat ai tho win laya thil people's movement yong hi a goal su thakhat ai tho win mi tam tan ai support nom ni ong ka ta san na a china ka sei nom chu gan thei the jong lew han yo se gan thei lo piu i gal mi jong gan thei khop se chu in noi wai kun sa te ngai chu lung thimu hi so mo ai ta sa ngai ta i target on hin kai inu ai koi i thunun te ngai chu separate administration da ngai pi lo tawin na ti thei chan ya hu gan thei na ki gan thei le yong li khen mo sa mo gan thei yu na i hoi gan thei bang wai mo gan thei ji chu isu mi lo di win a chai nan tem na kan ne ki pa